अहानबद मरुइबा पाव टेरोरिस्ट सिंगी मथक्ता लाल चथरिबा इंडियन आर्म फोर्सेस सिंगबी काई खुमनबा मदि पुकनिंग थगतुना कांग्रेस ने इम्फाल दा खोंजिन चक्रे खुरुमचरी ISTV बु मीटिंग ताबिरिबा पुमनमक पोतराम नौचरी हौजि पाव संदोना पिजरी टेरोरिस्ट की मथक्ता इंडिया लेंगांगना टेरोरिस्ट सिंग थेंगनाबदा थवाई कटपा मखै इंडियन आर्म फोर्सेस सिंगना मयोंग यारिबा सिबु काई खुमनबा मदि पुकनिंग थगतुना AICC की मीटिंग मखादंग से इंडिया पुंबदा पांगथोकलिबा तिरंगा यात्रा ngasi मणिपुर दसु मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी ने सिंदना पांगथोखरै चथरिबा तिरंगा यात्रा से कनागुंबा फुरुप कांगलुप अमतगी मायोक्ता नते टेरोरिस्ट सिंगी मायोक्ता पांगथोकपा लान ओइबना कांग्रेस पार्टी ने सौगतुना तिरंगा यात्रा पांगथोकपनी हाइना CLP लीडर ओख्रम इबोबिना फोंदोखरै AICC की मीटिंग मखादा कांग्रेस वावनदगी हौदुना नॉर्थ AOC फावबा चलबा मतुंग अमुहना कांग्रेस वावनदा लमथोंफम ओइखिबा तिरंगा यात्रा दुदा CLP लीडर CWC मेंबर डेप्यूटी CLP लीडर MP MLA MPCC की फॉर्मर प्रेसिडेंट ex-MP ex-MLA MPCC ऑफिस बेयरर चीफ ऑफ फ्रंटल सेल्स डिपार्टमेंट MPCC प्रेसिडेंट DCCS BCCS अमदी कांग्रेस लीडर्स अमदी वर्कर्स सिंगना सरब याखी पुलिस संगाक सेंदुना चक्किबा तिरंगा यात्रागा मरी लेनना CLP लीडर ओख्रम इबोबिना जम्मू एंड कश्मीर की पहलगाम टेरोरिस्ट सिंह मिचम कुनगा तरुक हाटख्रबा मतुंग इंडिया लेंगांगना टेरोरिस्ट सिंह थेंगनाबदा अकीबा लेतना टेरोरिस्ट सिंह की मथक लाल चथरिबा इंडियन आर्म फोर्सेस सिंह असिबु इकाई खुमनबा अमदी पुंगनिंग थगतुना कांग्रेस ने सौगतपकी खोंगचटनी कांग्रेस पार्टी ने मतम पुंबदा टेरोरिस्ट सिंह की मायोक्ता लई हाइबदु उच्चबा खोंगचटनी हाइखी बनागुंबा पाकिस्तान इनोसेंट अमत सोकनब और पाकिस्तान की मिलिट्री बेस अमत सोकनब तब नतेब मद तांजबम लौरगा शेल्टर लौरगा लेरिबा टेरोरिस्ट मधु मरु फंगना मुथक्कदबनी हाइबा मधुगी पांडमदुदनी वी आर नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान और अगेंस्ट एनी इनोसेंट पीपल कोई टेरोरिस्ट हाइबसिदी इंडिया द वइसनु पाकिस्तान द वइसनु बांग्लादेश दा और एनी वेयर मफम अमद वइसनु टेरोरिस्ट की थौसिन हाइबा तारेको मसी यामना इनह्यूमन ओइबसे मसी टेरोरिस्ट सिदी अखोई खांगबा ngमोय पालिबा गवर्नमेंट की एक्शन से मसी होल हार्टेडली अखोई सपोर्ट तौई हाइदना मदुगी तमक्तदा मदुगी इंडियन फोर्सेस सिंगदो मदुदा सॉलिडरिटी उत्पा ओइना अखोई रैली सि चसबने नेशनल हाईवे सिंगदा फ्री द चटपा यानबा मदि युमदा हंजिनबा यादना लेरिबा IDP सिंगबु हंजिनबा यानबा मियामगी लनथुम कन्नबा होनदना लान लुशिनबगी महुता ट्रांसफर पोस्टिंग दा माई ऑन सेंदना लेबा यानिंगदे DC बिष्णुपुर लौरेमम बिक्रम ट्रांसफर तौबा यारोय हाइदना ngasi DC बिष्णुपुर की कॉम्प्लेक्स में यामना थोमजिनख्रे ngasi युग बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की तोरबुंग बांग्ला वाइखुरोक खोजुमान ताबी फगावचाव इखाई नापत तांगजिंग माइकेगी मियाम अमदे रिलीफ कैंप सिंग दा लेरिबा IDP सिंग यावना DC बिष्णुपुर लौरेमम बिक्रम ट्रांसफर थाबा यारोय हाइना DC बिष्णुपुर की कॉम्प्लेक्स थोमजिनखिबा दुदा सरक याखिबा तोरबुंग फौसखाई ममांग लेकाइदगी कैथेलाकपम के सनाना चाही अनि मपुंग फारबा इरांग असदा इंडिया लेंगांगना इरांग असिबु लोइसिनबगी महत्ता तुमिना लेसिनबा नेशनल हाईवे सिंग फजना हांगदोक्तुना फ्री मूवमेंट याहंदबा हाइबसे इरांग असि लोइसिनबा ngamtre हाइबनी PR लाकले मणिपुर की इरांग लोइसिलगनी खलमलगा हौजिकना इरांग असिबु लोइसिनबगी महत्ता ट्रांसफर पोस्टिंग द माई ऑनसेंदना लेरे बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट असि चाही अनि मपुंग फारबा इरांग असि की हौरकफम अमदी ख्वाइदगी अवाफम ओइरिबा डिस्ट्रिक्ट असि की मियामगी अवाबा मयक सेंगना खांगलिबा DC बिष्णुपुरबो ट्रांसफर तौबा हाइबसि डिस्ट्रिक्ट असि की अवाबा मयक नरिबा मियामबो हेना वानबा सिनबनि हाइखि अनौबा लापा DC पामदे हाइब नसदे नॉलेज लेमिनरबा अवाना पुमिनरबा DC साहिब से मसी मतंगदी ट्रांसफर तौबीगनु हाइदुना अखोइना गवर्नर की मफमदा हाइजबनी तंग लॉयल ऑर्डर से खितंग नेमधरकपसु नत्री अदुगा अखोइगी खितंग साफाबसु नते मयुम मकई चाख्रबा मिसिंजे मफम मफमदा हंजलगा लैबा ngambसु नत्री मसिदैदा हौजी हौजी लोइनमक खंगबा लोइनमक अवाना पुनमक उरबा मफमसिदा DC साहिबना लैबसिदगी अनौबा लाइबा DC दुनदी अमुक मकोक्तगी हौरगांदा अमुक अवाना दो पुमिनबै फिबम दा ताय अदोना DC साहिब अखंग DC साहिब से अकोई की मफम दगी ट्रांसफर ऑर्डर से
ꯀꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯊꯥꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯊꯣꯡꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯗꯤꯁꯤ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯂꯧꯔꯦꯝꯕꯝ ꯕꯤꯀ꯭ꯔꯝ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔꯅ ꯗꯤꯁꯤ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯀꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯂꯥꯎꯈꯤ Outer Manipur Parliamentary Constituency की MP Alfred Kangam S. Arthur की MP Fund की मखादा साबलोइरबा District Hospital थौबाल की Patient Public Portico होंगनबी मतुंगिना Deputy Commissioner थौबाल अहंथेम सुभाष ngasi ayuk sangatna miyamda kusinakre ngasi gi sangabagi thoramadura District Hospital थौबाल की MS Dr. W. Rahini Kumar amasung staff sing yauna District Administration थौबाल की staff kyasu sarukaki District Rural Development Agency थौबाल ने Implementing Agency ओइदुना फिट चामा सांगबा फिट निफुगा माथोई पाकबा Patient Public Portico दु संगाबा की थोरमदा DC थौबाल अहंथेम सुभाषना District Hospital थौबाल की OPD block असि खरा पिकपना अनाबा अमदि मियामदा खुदोंग चादबा क्या मायोकना दुना लाकबदु खरा मखै कोखनबा ngamnaba Outer Manipur Parliamentary Constituency की MP Alfred Arthur दा हाइबदगी महाकी MP Fund दगी project ama sanction tarokpadagi ngasigi Patient Public Portico si saduna miyamda khusnabani Thobal District ki miyamgi mahot sinduna MP bu apin ba phungdoi haiki OPDC block se koi kha pick pagi pagi patient sing the inconvenience mayam laiba khatpadu ekoina solve tawna baina Manipur gi Outer Parliamentary Constituency ki Honorable Member of Parliament Sri Alfred Kangam Arthur da MP left ki makhada project amdang hapiu haibada mana sanction tawbirakpadagi ngasi ekhoi ngasi gi OPD gi keno mamang sida ekhoi na Patient Public Portico koi masi pulapna foot chama thangba duga park na foot ni phuma thoi masi ngasi ekhoi District Hospital asida lakpiriba public sing patient gi party sing gi damakta ngasi koi mayam da khusin nazare masina ekhoi hana nongju nung thagi matamda Patient Party da awaba leirambado masina koi solve to ngamani Imphal West की manung chana leiriba Langol Ole Chomda Parafruit Products Private Limited की Managing Director Khwairak Pam Sanayamana Homa se leiriba inmate singi mathau taba thaknaba ising mating pangkhrai ngasidagi horaga matam chupagi oina Ole Choma sigi mathau tabi ising pibaga mari lenana Khwairak Pam Sanayamana Parafruits Private Limited की Siroi Package Drinking Water si malema sida thokiba COVID pandemic matamdagi lamdamasigi mafam khuding chatuna miyamgi mathau tabi ising mating pangtuna lakli chahi ani faraklaba kuki gi lanas da su chingkhong chingya da chatuna miyamgi mating pangtuna lakli makhatana su angama mating pangki gani haiki matam gi khogi awana ta thorokpa khogi epidemic thorokpa singba matam dai khona sigi mayam da koje chalaga donate to gi program si dum chatha jarun like pani adu ngasi su hariba program du makha chathar koina pangthok chabani adu mafam sida khoina tawjagadu si mafam si laiba inmate singi da makta oina ising si forever aine live ni hingi makai koini siroi ni hingi makai aikoi moi thang bising je 24 hour koi supply to le ne haiba sigi mafam si mayam da thung jage Hozi Pogi Martana Temba Bremtang nominasi Caesar Hospitals na keyhole surgery pangthorakpa chahi kungamapan mapung pharakpa kumonga mari leinana me tha manungda keyhole surgery da 10% mari leinaba investigation sing da 15% amasung general ward bed charges da 20% discount phangbigani akupa marol pizariba mobile number natraga Caesar Hospitals tagi phangbigani Hi friends, adom na gari thau hapam matam dadi aphaba thau hamna bone. Adom gi khwaidagi maru ariba liver gi damukta di kari section thorang lobi. Novocam Health Care gi original Lipsa 5G na adom gi liver buson badai ngak thon. Liver gi mapangang kangkalan badana tana hakchang pumbagi energy hengalali chaba tumali acidity hantan. Season bio original Lipsa 5G. Novocam Healthcare na sajaba original Lipsep 5G ahum lawbada coffee cup ama free da hapchari. Matam gi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudak ta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup
National Forensic Sciences University Manipur campus ta Professional Diploma in Crime Scene Management amasung Cybercrime Investigation Cyber Security ki admission hauzare. Akupa marol gi damak 9233591616 ta contact tawirao. Honglakliba punsigi lambisida araiba chaba yaba makhai sasinari. Adone hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra. Liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti. Kuding magsibu ngaktokke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule. Jolip 100% natural syrup and capsule. Break matungna mayam amkhana taram nokchari makata ba pau pisari. RIMS ki hana director oiduna RIMS pu chakhatna ba hotnaramba hauzikna EMS Mangalagiri ki executive director oiba professor Ahantem Santabu Telangana EMS Bibinagar ki executive director ki famsu puhankre Ministry of Health and Family Welfare na khanghalakpadagi ahen bathaba adunga rangdagi puba hokre Professor Ahantem Santa EMS Bibinagar da harawtan okre awang nongpok lamdamdagi ahan bu aina EMS ki thabak ani puba executive director asi Professor Ahantem Santa na oire hairi Haukiba Megi Tang Tarukagina ngasi Tang Nipan Fawa Bisnupur District ki Khangalaba Relief Camp Nipan Livelihood Samadi Life Skill Training Center Karada Guns Guwahati Office Team Amadi State Partner Oiriba New Life Foundation Manipur ga loinana Hauzik Manipur da thokliba thawdo watho siga mari lenana Family Kit School Bag Kit Gari Sanapot Tailoring Amadi Embroidery ki items sing yawa polam sing koina chatuna yenthokre hari Terrorist singi mathakta lal chathariba Indian Armed Forces singwi kai khunaba amadi puning thogatuna Congress na Imphal da khonje chakhre Hosi fogyo na dai sibina sandok chari ko paw matanga solution jare miring tabiri ba pungna ma ko khana khurop jare